Evo, treneru, praznik rada provodi se radno. Zašto? Zato što nas u subotu čeka još jedan najveći hrvatski rukometni derbi. Ponovno gostujemo u Kutiševici. Je li sve spremno? Kakva je ekipa? Evo, za neki radno, za neki dan odmora. Da, sve je spremno za subotni derbi protiv rukometnog kluba Zagreb. Mislim da smo prve dvije utakmice pokazali stvarno jednu jako kvalitetnu igru i mislim da su svi ljudi koji su bili u dvorani i u Našicama i u Zagrebu mogli uživati u predstavi. Mislim da su se dvije najkvalitetnije ekipe hrvatskog rukometa na najbolji mogući način predstavile i nijanse su odlučivale. Evo, ovaj tjedan se cijeli tjedan pripremamo za to zadnje kolo. Naravno, svi znamo da su i igrači već polako umorni, ali umor ide u treći plan kad je derbi u pitanju i evo ga, svi željno iščekujemo subotnu utakmicu. Pripremate se autobus koji će organizirano povesti navijače u Zagreb, tako da ćete imati podršku, već to je isto uobičajeno. Pa je, hvala još jednom navijačima što su nas podržavali i što će nas podržavati u budućnosti. Svakako dodatni motiv, dodatni vjetar u leđa i ja sam siguran da ćemo se mi odlučiti u kvalitetnom, jako dobrom. Dvije utakmice, evo, pogotovo na prvo u Našicama, pokazale su da se itekako može igrati protiv Zagreba. Naravno, mislim da, kao što sam i rekao na početku, odigrali smo dvije jako kvalitetne utakmice i Zagreb je pokazao također svoju kvalitetu. Moramo smanjiti te crne rupe, odnosno te periode možda nešto slabije igre na najmanju moguću mjeru kako bi se mogli nadati dobrom rezultatu. Dobra atmosfera na treningu, dečki su zdravi, koliko vidim, svi su spremni, motiva neće nedostajati sigurno. Sigurno, da. Oni koji su zdravi su, hvala Bogu, zdravi. Naravno, znamo svi da nam nedostaju sva tri pivota, ali mislim da smo pokazali i u prethodnom periodu, pa i u svim utakmicama protiv Zagreba, da čak i bez klasičnog pivota možemo jako kvalitetno parirati. Lucijan to jako dobro radi na poziciji pivota i kažem, kao što sam i rekao na početku, sigurno da svako ko izađe na teren u subotu da će dati maksimum i da ćemo opet gledati jedan jako dobar derbi od dvije najbolje ekipe u Hrvatskoj. Sretno!